kad smo radili izložbu, Mark je baš predložio da izlaže sa svojim učenicima. I to mi se jako svidjelo. Znači, nije htio imati izložbu samo za sebe, nego je htio prikazati svoj pedagoški rad. I ono što mogu istinu primijetiti, jer smo imali i đake škole primijenjenih umjetnosti, da ste tu negdje. Znači, stvarno ste na jednom zavidnom nivou. I sa ovakvim stručnim vodstvom definitivno imate budućnost. Također pozdravio bi izlagače, evo ja sam ih zapisao. To su Ognjen Blagojević, Lana Dolački, Josip Gašparov, Teo Jurilj, Patrik Križanić, Domagoj Mihalinec, Matija Pokupčić, Lovro Sinti, Nikola Šokota i Ema Tremski. Uistinu zanimljivi radovi, uglavnom ste radili u olovci, bilo je nešto i kolaža, ali u svakom slučaju profesor vam je dao jedan dobar put. Znači, tema je, kako bi rekli, ilustracija, mitološka bića, super junaci, zmajevi, nemani i u tom svijetu, u tom fantasy svijetu jako ste dobro ostvarili rezultate. Bez obzira da li ćete se kasnije intenzivnije baviti ili nećete, u svakom slučaju to će vam biti na korist. Zapamtite što vam kažem. Bavljenje umjetnošću, to je praktički, možete otići u visoke sfere, doslovno prema apstraktnom promišljanju. I spram ovog posla kojeg radite, definitivno će vam biti jedan dobar dodatak na vašu profesiju. Bitno je razvijati maštu, jer iz mašte možete doći do nekih novih rješenja, novih oblika, što će vam definitivno koristiti kasnije u poslu. Na kraju poslove ćete dobivati po tome kad će ljudi prepoznati da ste tehnički jako vješti, ali posao dobivat ćete preko ideje. Ako imate sjajnu ideju, to otvara opet nekakva nova polja. O samoj izložbi i o samom konceptu, jer na kraju krajeva profesor je imao na neki način i selekciju radova. Birao je učenike za koje on smatrao da su dosegli onu razinu za koju vrijedi da naša javnost u Dubravi vidi, i reći će nešto o tim kriterijima i reći će opet nešto o tim temama. Za profesora Marka, evo, drago mi je što se zadnjih tih godina bavi sa figuracijom. Prije se bavi sa apstrakcijom, ali sada ga drži ta figuracija gdje je dosta dobro svladao i anatomiju i tu prostornost, a kad pogledate te radove, zapravo glavna tema je tekstura. I tu teksturu je uspio na neki način prenijeti svojim učenicima koji izvrsno plivaju u tom mediju. Ja imam jako puno mašte u sebi. Ali ne samo mašte, volim i crtati. Crtam u školi, crtam doma, crtam u ateljeu. Stalno negdje nešto crtam. A onda kad crtam, onda gledam i kako drugi crtaju. Onda kad vidim i uočim, onda skužim, ovo bi moglo biti dobro, ovo bi moglo biti potencijal, i onda kažem, gle, neće samo uzeti sam sebi medijski prostor, idem malo dati medijskog prostora i drugima koji bi isto to mogli zaslužiti. Ja sam već radio izložbi jako puno, ali ovo mi je prvi put da radim izložbu sa svojim učenicima i to mi je jako, jako drago zbog toga. Jer će mi to možda čak postati praksa sa sljedećim godinama, kada ću izlagati. Jako je lijepo kad se skupimo, kada svi zajedno nešto pokažemo, kad svi zajedno nešto izložimo, kad vidim da i drugi imaju mašte koje ja, da su i drugi isto tako interesantni u svojim likovnim vizijama, pogledima i tako dalje. I onda možemo zajedno stvarati, zajedno izlagati, zajedno stvoriti neku priču. Zato jako mi je drago što ste došli, jako mi je drago što ste ovdje došli upriličiti i podržati ovu izložbu. I hvala vam puno što ste ovdje, svima koji ste došli. Znači, jedna osoba koja je sad želio poraziti ovog neprijatelja, znači, ubrizao je na tu kožu i transformirao se i pretvorio se u titana, jednog titana. Nikola, koliko ti je dugo trebalo da napraviš taj rad? Otprilike nekog 2
sata. Mislim, meni je bilo jako zanimljivo zato što ja uvijek volim fantaziju, slikati, crtati, svašta i kad nam je dao kao tu da napravimo nešto iz fantazije ili mitologije i tako nešto, meni nisam znala prvo što, imala sam toliko puno ideja, ali sam znala da sam htjela nešto o anđelima. Pa sam pomislila možda da napravim iz mitologije ili iz kršćanstva priču o Bogu i Luciferu, kako se bore za svoju opstanak, što mislim trajalo mi je negdje otprilike možda 3 sata i nešto, ali da. Koja je to tehnika? Mislim, prvo sam skicirala i onda sam radila kao 3D, da sam nalijepila više slojeva. Ne znam, mislim, ima više, ima ugljena, ima olovke, ima inkolovke, svašta. Mislim, spojeno je više tehnika u jedno. I reci mi, kako se ti osjećala evo kad si čula da profesor želi da tvoje djelo bude na ovoj izložbi? Mislim, ja sam bila baš jako sretna, mislim, baš sam i radila za to i onda kad mi je rekao da moje djelo će biti na ovome, ja sam baš bila sretna. Mislim, ne znam kako da se drugčije osjećam. Nikad nije moj rad bio baš na izložbi, pa... Čestitam ti još jednom prekrasan tjedan. Hvala.